Welcome to the show. I like to go to the shop to buy bread. When you buy bread, you need to buy butter, eggs, jam. But I feel like information you can more Exactly, Maria. When can I get share? No, but Maraga strictly business. The sort of phone let's say about to lean among business fail. Business I fail. want to. Yeah, I want to go well. Mzomnyama ahlanganele. Went away. In 3 years to come, 4 years to come, Ntori Range, it will be big. Dumelang babui ko hae ba wile batho ba le ba charity podcast so no re tlile mona mola hele re bona re tsamaya le ba dirisano mo ba rena batho ba botlhe ba tlile mona bo ke ba lefapha la charity podcast re tlile mona go tlo supporta Jero wa Bolo Football Foundation. Joro wa Bolo o etsitse football foundation gore a keep the under 11 busy as nna tlile ko rena mabane a tlo re botsa ka yona tournament as le itse gore rena bafana ba le balaola touchline podcast charity podcast ra tsena mo hohle a re no bolela mona fela a re no etsang ra etsa ebile ra itsisisa bo botlhe ba ba tlileng mona mo ke lefapha la rena hona guest hona eng ke ba dira mmogo as le bona gore tournament a shile e tswela pele number 1 e kra gold medal le cup number 2 e kra cup le silver medal go na le di bronze medal maitshomo le maitshikelo the main aim and objective ke gore Jero wa Bolo a thusa some of the teams se ileng gore a dina jersey as o bona le wena ba bang ba pere dilanka ba bang ba pere di tracksuit gore ba khone go wina jersey maro Jero wa Bolo a re cause ke yena le team ya dlala wa participate mo teng a re ha ka I wina ha tse jersey ofa e mo jeleng go di finaleng jersey mare e re ke ska iseng a ke tsamaye ke le one ke tsamaya le modira mmogo wa ka modira mmogo ke yena izinto kumsimana lo wantlha wa motsonga o khotla khosire ba khatha jaaka o nkitse gompieno ke bone go le matshwanedi gore ke telekele ka kwano mme ke kgone ka thusa le go ka bona batshameki solo thata e le bašwa ntho e leng gore e nkgatlha thata ke gore ke bašwa ba santse ba gola ba santse ba le mo boitumelong bo bontsi thata segolo thata re le mo motshamekong wa kgwele ya dinao gompieno e le phukwi a tlhola malatsi a le mabedi re le mo sona sport ground se sa rona sa mo matso mme e le ena Willie West le ena modiri ka nna re tshwere sengwenyana fa leng gore fa ba fetsa fa basimane ba ka yona tournament e re tlile ka ba fa di monamonane jaaka o itse gore bana ba rata di monamonane gore re kgone ka ba fa tsona dithotloetso gore ba seke ba latlha fela gore ba nne ba ntse ba tla ba tshameka mme ba bone gore motshameko ke selo sengwe se tlile ka ba tsweletsa pele ebile gape se tlile ka ba dira le menagano ya bona e sile sentle ebile le itse sentle gore le dikolo di tswaletse so re bone go le matshwanedi gore re tle ka kwano mme re tlo bona gore go diragalang wena Willie West le weather e ya dumela wa e bona
bosa ba gompieno bo se le sentle man. ya ke a bona moshimane wa motsongo Isidore a nna bana wa ke shena ka touchline wa ngitshena ka touchline ntho engwe e nkgatlhang the atmosphere is fine le di ground tsa rena ke tsa mini tournament and then bana ba iketlile ba thabile ga ona wa yang kwa ke sure gore okay le bana ga ba fitlha hae le batsadi ba ilo thaba Jero wa bolo ke a o leboga re tlile mona mo le itse le rena ba charity podcast a rata fela re tlile nyana ka sengwanyana tsa di monane re bana ba neng ba thabileng ka teng bo botlhe ba deserve everything. At the end of the day, football is the winner. Ba fana di haka ba tshameka jo monate atmosphere jo monate ha ba jaba lapi ene jaba one shena mona felo left right and center so ba nurira Jero wa bolo ra o leboha ha o tsere matsapa hotle go re thabise bana rena as batsadi mmereko wa rena ko thabisa bana ba tlile mona mo they are safe and secured a ke turu wena moshimo na motsonga ka gore hape se se go le gore re ba thege so le thata ile ba tshabile hape le na Jero wa bolo ka so se a le mo o se dirile re mo thege o re bontsha gore so sa se dirileng re isa le sona re bona ele selo se sentle akere ya re mo fa theko ka tsela tsotlhe tse ka khonang o ka motheka ka tsona akere me re tla re ra senya bontle re tla ra la tswa bo bera ja bonono re tla re fa na go ntse re dumella re ntse re buisana le yena Jero wa bolo re khone utlwa gore ena ga jana o ikuta jang setse re khone ka itelekela ka kwana me re mo fe yona support akere thank you no ke yona a se ka isenya mona ga wena Isidore moshimane motsonga a re tswalle mona mo a re tlo boa ya no eske boletse ke le bodise ka ra okay moshimane le wa lola touchline o wile hape re mo Jero Football Foundation ya di under 11 a ke re ke le okay ke tlo mmitsa gore a ska le bala ke Jero wa bolo the face of football or the ambassador Jero Remo eske boletse gore o go re super nugget lebeletse a shile modaso ya dala a unique tournament ya under 11 ya dipala tsa teng go ya ka FIFA law so banong jaritso wena bano okay se ile o batla go botsa babudi o reng o ba tlhalosetse eske boletse gore number 1 ke cup number 2 ke cup ke silver medal le leng the winner if you win wena the face a we batle of number 2 a ke ska se tswela pele no ke lebohe for this opportunity and then ke rata go ka leboha charity podcast for the support and everything. And then everything today is going very well. Obviously, soccer-wise, there challenges there and there, but things are going very well. This is just to keep the boys busy during school holidays. It's just about that. That is why Jero wa Bolo Foundation has donated a soccer kit. We have donated a soccer kit to the under-11s. Not only we have the soccer kit change, but we just decided, okay, because there are a lot of teams in our local. Under 11. So we decided, okay, let's donate one, but make it some sort of a local just tournament around. So everything is going well. The coaches, everyone is here. So the winners will get the soccer kit, the trophy, and the gold medals. Then number 2 will get the silver medals, and then number 3 and 4 they're gonna get the bronze medals. Okay. Yes. Number 3 and 4. Yes. They get the bronze medals. Rena re tsifela di silver, 1 gold, 1 silver, 1 bronze. 1 3 and 4. Serious? Yeah, the semi-finalists, the semi-finalists that Baba Ileng who lose. The loser semi-finalists. Yeah. To grant the bronze medals. Okay. Yeah. That means ke number 1 2 3. Yes. La utlwa rena hantshi mona mo. Happy with you Nedbank. Team tse 9, top 9. And then we are playing group stages. We started with the groups because Nersabatli issue ya hore
bana ba tshameke knockout e le ba banyane ba di under 11 a dlale then a tsamaye a shebe so you get an opportunity gore bana at least o tladile manyana games yeah yes that's why you read the group stages so already ho ka bona since morning no ke hona re tlo yang go di semi finalist because re setse ka last game ya di group stages then ko hona mo re tlo tseyantse 4 di tlo tlala semi final tournament hape di di Nedbank a di na bronze medal di Nedbank di true yeah kalim black level dingwe so ba no rena re ba charity podcast ne re bona re bana e shwa itumetse ba tshega go monate bana ba no ba rata di mona mone ba bona ra rawo ba a re khile mona that's all re khile yana bana ba kre di mona mone mo ka no moshimana motsonga le di mona mone tsona di teng ke tse leng gore ba tloka di fitlhela fa ba fetsa go tshameka okay yes thata ka re tsore bana ba tsamisa di mona mone ke le me tla ba fa tsona ba fetsa ba fitlhela tsona o ba bontshe tsona moshimana motsonga oh ke a lebo charity podcast you are doing a great job no you are doing a great job shem no you are doing a great job shem ra lebo ra lebo ga ba itse no ra lebo ha jana nte re se re la tswa bo re a boa king saifala ke a lebo ke moshimane la la touchline le podcast e bile hape mo bana ke tlo interviewer as semi finalist coach ba kile bronze medal before nka tswela pele coach ha re botse re ena ke na mang kwa team efeng dumelang we nna ke biti mokau ka sefane then ke coachara ya Shooting Stars then ba ngitse ka coach Mabiza like lebitso le ke le berekisang most mo di-game mo teaming. All right coach Mabiza ne re nya go itse gore tournament o iphiriperile bjang even o fitlhe go di semi final esha go bolela nnete na o le boima gore a sekhale ba thomile bashimane ba nka re ke na le 3 weeks fela ke ba tlhakantshitse mara nte ba mpontse yona ke kholo ka lebaka la gore ke bonle ka gore mmereko ka bo bonagala then ke a o tsaka tshepa so fa ka nte ke ba fileng yona mo sebakeng se ke le mo tswana ka okay ne if in 3 weeks ke nnete mmereko ha e shwa bonagala so ke di under 11 ne di challenges tsa hao tse o di kireyang ha o dila le di under 11 ke eng ke like under 11 ngwana munyane like sa mathomo ha re na di game so a sa tsena like ke la mathomo re walla a dlala a khotsofala a tlhaloganyo re wa e sa tsena le so nde le tse di session na go ngo bya na gore re trina kana go so then mara ena o tla ka pela se tsanya go tshela trainer le tse so se sa tsena coach ke nya ka bolo ke nya go trainer like re trina na go mane le tsela tsa gore coach ha re tlhale o phela le mo ishintela tsa gore ba phela go ra seditse ka ta ba game re trainer neng re dlala neng coach wa re krena go wena phela semikisa go holo since ke bula like ke ra setsi wa ka yo re lebeletse go holo ba banyane na gore nahane okay ba no coach support from batsadi e byanyo like go bolela nnete so fa ba bang ba ke ra le challenge too much ka le ba lela taba ela ya gore bana ba focus go le tsa sekolo since ba dlala bolo I rata ba tlwele bolo like ba focus go tsa go di bukeng pele and then na like ke a balata ka mo batsadi ka mo jarateng na ka fitlha ka mo jarateng a tsena ke bolela le motsadi gore ke gopela ngwana a tle a tlo dlala bolo then re khore bontshana gore e ka usane e ka ba eng mo family a ka thusa byang ka usana ka tsosa lapa byang ya waiting is batsadi ba bantsi ba le gore football is a career ba bona ka bosane e ka bua e tla mona mo bona mare mo tournamenting e yotlhe ke lebeletse di-cultural tsotlhe di-tradition ke thuta bana ba bona ka re ke ba lena I wish you all of the best ka 3 weeks o kry bronze medal is an achievement for you nna bano from rena re le ba charity podcast re rawa o berekile ke bronze medal ka 3 weeks o kry support ya hao o tswela mona pele ra lebo o ka re le fokola bofelo e se go batsading le se ba lebeletseng ya le fokola ka la bofelo mo batsading nga re batsadi taba ye re irang ya gore re bitse bana re khoboketse bana re khono ba thusa ka taba ya bolo like re feng bona re ba tlhoka and re tlhoko re tsurtsuse ka sia rena ka lebaka la gore mo re nna mo ra itse gore I noticed too much ke tabe nna ke lela most like di team tse ntši di player ba kry di player mo di team tse ntši bo social go kae kae e stress like gae a di scout ra di tlhalle mo like ha rena opportunity that's why bile ke tra gore ke kry bana so then ke tinya ke le opportunity ke ba la ke latelle di team tse kholo gore ke tse ke bogile talenta bana e bona hale
that's why ke kgopela bana batsadi le mfeng bana then re ba tshwereng pila ana ka mokho. Okay, rena molaetsa wa rena from podcast ke gore batsadi e fan di-coachera bana he bana ga ba le hae ba gena ba tsuba di-drugs dinaope ba etsa stoutu borreshipa ba te thaopile bone gore ba tse bana ba lena ba ba keep the busy ka tšoko dikolo di tswaletse ngwana maybe o tlile mona mo o thabile o kry-ile whatever a e kry-ileng so ne re re okay a re thusaneng ke a leboga re buile gape rena nšhumano le Willie West mfana o leila touchline re mo jero wa bolo tournament mo banong ke na le coachara o sela fitlha mona mo team ya e tsamekileng pila ebile e ya ko di-finaleng e re coach a re botse gore ena ke ena mona mang before to tswela pele ka tse dingwe coach over to you. Ka le dumedisa ba botlhe ba mathamanamenteng charity podcast ra leboga go ba teng a lena nna ka lebitso ke nna Thapelo Sepogane and then ba nkitse ka di-stela ke tlhakele RDP. Okay, ntate o ka re botsa gore o preparile bjang tournament ao e bene o fitlhe ko di-finale? Ka leboga. First of all no se easy bana go ba kgoboketse ga o easy ke bana ba bannyane ba tlala naga o tshwanetse ba kry especially if o ne le batswadi ba bona o kgone o ba kry wa sena batswadi ba bona ga ona ko ba kry it wasn't easy but then re thabelo re fitlhile mo final. Okay, and then ditlhokwa di-challenges tsa gore okay o kry-tse bana ba and then le di-plans tsa gore league game ha e tshwane le cup game. Yes. So o di preparile mona bjang di le two because of okay o prepara league game wa itse ke 90 minutes ya fela cup o tshwanetse gore o ye ko di-penalty. How did you prepare it? Yeah, le game ha e tshwane le cup. Le game e nyaka process bana cup ke lo tsa once off o tshwanetse o fitlha o all out but then preparation e le nyane because I remember we played last tournament last week so preparation e bile vela a big so ra leboga re be re fitlhile mo final but then the preparation wasn't easy because re bile nako e Okay, ne e re tlo bolela gape ka di-finale. I wish you all the best mo di-finaleng then re tla ba re bolela gape o se ka tšhaba. ka leboga. Oh, thank you. E nngwe ilo go mekana le e nngwe ba ya ko di-finaleng ke na le coachara mo coachara o tla bolela gore ena ke ena mang go tswa go setlhopheng se se feng. nna ke nna Thabiso Mabusela ke tlhago setlhopheng sa Real Juniors ko kana ka. Okay, ntate Mabusela ke ena. Okay, o ka re botsa gore okay team ya o ipreparile mona bjang yo tsere nako e kanang le di-challenges tse e le gore o di kry-ile gantši go deala ka bana ba under 11 o tshwanetse ko batsadi o ye kwa then wa prepara team ya gago wa fitlha ko di-finaleng o ka re botsa gore okay o tsamaile bjang? Ana ke tsamaile boima ka re ke na le 2 days ke itse ka tournament. 2 days. 2 days mara ke tsela tsa gore ke no ipotsa ra wa ke ya ba ina bo wa le tournament. Hey, courage. Okay, yeah, go ya ka nna up to so far ka 2 days o fitlhile mo di-finaleng is a good achievement and ke rata le courage ya gago ya gore okay wena o ba le yona. So go lebeletse di-opponent tsa gago ne or tournament what the secret e o e tshwereng gore ye etse gore o nne sure gore okay o ka wina tournament? No ke ba lata straight a sa ba dika ba ta ka 5 ko pele ka re go mara attacking ke para fela o kora fela le di-penalty a wa di nagana tsona a di penalty coachara ke tsa tournament o tsa tournament straight coachara kgopela gore ha e tšhabe ko nyaka tebe ke le teng serious straight o ka se tšhabe ana bokea coachara ke rata spirit sa gago ke rata motive ya gago ba bantši ba ra e re tla bona mona ko pele mara wena you are definitely sure straight ebile no ka fella no ke na le bafana ba ba ituba le ba ile saka. Okay, mara wena di-challenges tsa gago bana o kgone ba kry ka nako ka nako o no ba ke communicate le batswadi straight le batsadi straight. ke na le group ya bona mo phone. Okay, then o kry support from kobo go bona batswadi braga e se ke lebogile straight mara finally ko nyaka mo o se ka tšhaba
Win or loss? Le nna ke tlo sala mara. Thank you. Very. Thank you. Well done, Nemfa. You got something. Hey. Yeah. What? How's that say? I'm going to film Say, I'm bro. Well done, yeah? I want to witness something. Say. One more? Oh, what's it? Sorry. This one is On Say. Well, say. Oh, it's a mate. Yeah, that was a picture. 16 agree. Itamo, itamo akono ntsali photo bo botle ka re re mama ba tle mo pele. Itang, zakalang boys. Say how far. I'm not just. Oh, la, I get it on the top. I want to say, Oh, il a penalty di bra. Ah, non te vedo. Oh, my God. Sorry. Mbappe. Killing Mbappe. Oh, Mana badlala phela ke. No last minute. Or what over? Yeah, I'm not telling you. Don't tell me so. I don't know who's around you. Scooby. Smile, I want. Yeah, I want. Discipline. Well done, Bafana. There's something about it. Something about it. Scooby, extra boy. Yeah, if you can't decide, Bafana va look at the island now. Now go him on now. Maybe you are going to the final. Done well. The Kelly medal was silver. Empty. This one because I'm great here. If you check, I'm not going to be able to come out. Yeah, something here. So, it's a pretty boy. Why? It's a open metal. I didn't know that. It's a young man.
Le ntebellenyana mo le fetsa mo, hape le na le celebrity mo. Ha o fetsa mo wa ntebella ka. Ha o tsamaya wa ya. Real Juniors, kana gade. Real Juniors. Ayatra 14 mon. Ayatra 14 mon. Ko ka brad. Anchi ko ke kana ne wa tsawa di 14. Na ka chava, anchi ka chava. Anchi ko ne wa tsawa di 14. Mungu akambo. Ole timela na utawona. Mambana. Feta ka ro fiti. Emra Madondo. Ma, hey. Afata kata felo, lungilo afata levelan. Sa. O karei le fa. Ochara. No. Naki kopela ya ka pile. Fano usalwa le. Ya. Please, masale Ma. Pemo Charity Podcast. Ya ka he wintso itse hore. Yeah. It's Timmy Turner from 016 in Team Pitur. Get it. Hey, yo, it's a boy Kuka PTA Kamargamba Team Pitori. You know who it is from Guru. Check Max 012. It's a boy DJ Young Master. Awange Numas. Yo, this is the ghost, the one and only. EAZIDAWG on your favorite podcast, Charity Podcast. Rewena, Kawena.